Kak, kenyal kali kuli. Lombok akan alih. Kuli tadi ini Lombok akan alih. Nyen ngajak main le mana nih ya? Pusing tawang. Bah, nyep takon nang kayane nu sibuk dia. Iya. Oh, Ternyata repeni cai. Cian. Oh iya repeni tu. Deh, iya benyulek Iya gua kan satu. culik ke. Oh, raga ya. Parah kuli Lombok. Ini kali cicingnya itu nih selam tuh aja lah aku itu. Jela kono. Ini. Dan bisnis kambing, pasti demenjak cewek nih muda-muda cari lutir. ABG dia Beli demen mana ini. pok lutir beli? Nang syuting, Bah, curiga bah. Benar bah. syuting nih Pantes sih ngena. Sih kan nah, beli raya nih nyulik ternyata oh. anak syuting. Orang Syuting tadi video klip apa? ada nak nyuang cerita istri lutir jadi petinju. Oh. Begitu tunangannya juangnya, iya ngelus-ngelus nas kambing kadene tunangannya iya. Ayo jur Jani. petinju nih kegiatan sehari-hari ini ngemang kambing ama. Yani lutir di pantai, syuting kayak cewek jegek. Kan kambing daun muda. Ya, gantinya di batu ya. Kan itu depan. Lalu lutir bersantai nggak makan itu. Nggak ada konyol ini kadang bulu. Yang ngudiangin nih. Konyolnya nemu aja kadang bulu. Oh batu jadi makan bro. Boleh lo lelen ya. Kini ganti nasi beli nih lo. Bisanya lo mungkin agak cerai nggak beli lo. Kambing nih ayu. Oh. Ngong tit leban itu yang lain. Pangan nanti gue mana? Ter yang kini cik. Dikati yang ini kalau. Aki mau ini ganteng. Aki kayang ini mau numitis. Aki kayang ini biar menumitis biar digumini bu. Kali request gue aki. Request gobe. Waduh request gobe di. Pangengken kok mana? Dia beluung nih jago dia. Siapa pang bagusan nih merdeka. Pangengken, Dia masih bersyukur nih. Bersyukur kan ini. Udah belum apa ini? Cik sing bersyukur di cayung. Sing jadi aki bersyukur lid. Kayang ini maksud dia kayang ini numitis biar cepok. Request sang suratmu. Oh. Wih, surat. Oh. Kan begini itu jadi. Woi, Keken. Gini. Jani begini begini friend Jani begitu. Bu friend Jani. Friend. Oh friend. Friend okem friend. Of the friend. Sing. Oh. Oh, sang suratmu. Engken di. Terus Tadi request muka. Kacar menyanyi bu, bah, ini saya bersyukur. Oh. Hidup akhir nih Jani bersyukur akhir dengan penampilan kini. Pin cepok gitu model Pin lo. cepok nih. Hidupnya beda cepok gitu. Apa kengken tak ge? Wawancara Tominsu, Bang putih gitu. sing putih, biar selam, sawo Oh. matang tapi manis. Menjadi yang kira uang manis itu. Oh syuting nih. Temannya tuh kau Oh syuting nih cai. nama nak sibuk, Kacal. agen bes sempang masih. Galak ya. Ini galak ini.